assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men hande eɗen janga keef no masirte. Ay ka ki ku ak kan kin kun pooɗa ka fooɗi, ki fooɗi, ku fooɗi, ki fooɗi. Ngel toɓɓel teso ngel no moƴƴi ko masgal. Ki agne waddu he ngel toɓɓel tesko ngel no moƴƴi koye masɗe ngel jeeya. Bismillah. Ka ki ku ak ka ki ku ak kan kin kun kin kun ka ki ku ke ka ki ku ak kowal sidda. Kan kin kun ka fooɗi ki fooɗi ku fooɗi ke fooɗi. Alhamdulillahi timmi. ƴettu kuɗol ma e karnema mbañotoɗa janga ɗigga. A hoolaki hoorema, ƴeewa camorɗomo ɗakkoɗa sara makko o walluma ha jiita lawol. Adiyanomo no walluma rewles mbaɗa 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya wasabo ngara caggirɗa saggere ma. A saggani noon, alhamdulillahi rabbil alamina. O ko musidɗo mon giɗo mon almudo mon nder e bowal yaya li Kaolack Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.